Maxwell and India le China in the report atlangzar India in chiar thailo turina block sanga zako somruk pani kuma India le China in the khan India atlom chiang in amol pho le a nerua zaklu tukha tap hiala aril runal tukha arsel na chiat pa in sanga zako somruk palikum khan lunglam thallo na in aboral pha ta hialani Indona a India sipai tlom chan chuitu Lieutenant General T.B. Henderson Brooks le Brigadier Premindra Singh Bhagat Teziak di Henderson Brooks Bhagat report anti mai chu Australia chanchin bumi Indolaya British chanchin bu correspondent Delhi Neville Maxwell chuan kumin February thla khan a website ta atlang zara he report a hian India ram ben himna lamata na thilpoi mo tam tak achuan awangin India sarkar chuan Maxwell website hi India ramatanga chiar theilo turin a block tari a kumsomakal ta da ya thil thleng ni ma se India sarkar chuan thoruk bor to pa ngain ala thup ta je lani anin dau chan Sanga zakwa somnga kum khan China rama communist sarkar chuan Tibet ram an he chua Sanga zakwa somnga pakakum khan an puithiam lal ber Dalai Lama havin China sarkar laka an hela boina lian tak chuakin China sarkar chuan sipai chakna mangin amit mita Dalai Lama le a haute India rama anon plan chia India chuan lo hum himani China sarkar in India ram ridep Tibet rama kong puilian tak asial ta chia ma India in soisela India le China ram rivela sipai inka na thleng ta zewa India le China ram ri kilometer sang thum jani somni panga zeta thuya hian ram ri soifel theilo mun engmo zat awma Nehru chuan forward policy ti mangin aksai chin rama India ram ho chin bak China ram chunga sipai outpost somli pathum siamin India ram ri a China sipai te sipai supply dan cha tir atuma Russia ram hloi tu Nikita Khrushchev chuan China ram hloi tu Ma Zedong India ne na ainti boi chungchang alo kam khata Heta tang hian Ma Zedong thinrim chu hachang thialin Russia in ma ni communist pui aya Nehru thlawang a ho chu angai dan an talo hle a India in Portuguese atanga Goa kumsang zakwa somok pakhata ane chu ang khan Tibet rampo lak mai adu aring ta a indo turin tharuk uset ain buat saita ani India intelligence chaklo awangin China hian ralpui phiara aphiar an ring lawa Nehru ain thrausana sale tongkam feke barriam tak mangin ain bopunga India sipai ho tu ten indo turin anin ral ring lawa anin buat sai mi lobok China chuan indo tura ain pe felvek to nuwa Chinese Prime Minister Zhou Enlai Delhi aronzina Indona omlawang ti Nehru aril Burmese Premier U Ba Sue chuan Zhou Enlai tongkama Nehru chu film kurle turin cha a ma se Nehru hian abeng khon du lo hei tak hiani Burmese scholars housinga Zhou Enlai yan Nehru abum ti tongkam lo chuana chuni India scholar ho hian he indo chungchang hi anjiak thadu wak lawa India Today archive Vice Sipai China kuta in surrender lai thalak po download an phallo Hindi Chinese bye bye India le China chu ule nao chu khatkwal kan ni ti in hla an phu a Lata Mangeshkar te zai rula vai ho lubung hongin an lo zai ve wak ringota chuti mek lain China chuan asipai singriat zet eile in tur Kolkata kaltlangin Tibet rama lo chek lut thungsi a Indo huna India rama China sipai te mantur India poisa rupi po Hong Kong Indian Embassy atrangin lo thleng tir diam to ani
anin dauta sanga zakwa somruk pani kum October ni somnia China People's Liberation Army te chuan mun nia India anon be ta thuta khothlang lam aksai chin a chip chap phai roma le khochak lam Arunachal Pradesh namkuchu lui kama te anon beya nili ainka chung hian China chuan antum ramle mun an la fai vek manani Arunachala India sipai te chuan China lai puimu sepui ro tuar tlok meile arte thi ai chuan ti in Bhutan rama an tlan luta China sipai te hian international border za derin an zui du talo Zaw en lai chuan Neru hna lekha thonin ramru chungchanga in biak that tuna sipai te omna atanga kilometer somni ve ma ni ramlama tollu Arunachal Pradesh atanga China sipai te in thiar chua aksai chin huna sipai ramlak chin impom ton sakti te rotna athlena ram hausa USA le ramdang ten China an demin an mo chiat loi tran Zaw en lai rotna hi Neru an apom tak lo wangin cholkar thum an chol nuwa in daw an chunjom le ta a India sipai te chuan Neru pian chamni tak November ni som palia walong huna China sipai an kap le cholkar thum an chol chung khan China chuan thapui tho in ram ria an chek chiama India sipai te chuan chu tianga China sipai in bo sai lai vel chu an uipui tui lian khlir vel mai maya an takam chembo hoi vel mai maya India sipai te hian indaw na hmuna India sipai te indaw na hmuna ain thon man lo China chuan asiruk la in thapui ron thole tange ya Arunachala India sipai sing khat andang chatareng mai Assam rama Tezpur khuwa po anmang phili na samaya khopuya tangin mi pui tlan chu tirin Brahmaputra lui kama ain saseng tira zel tang te an chuwa veka treasury a poisa po an hal fai taringot mai ni khothlang lam aksai chin lam indaw na muala po vai sipai an tlan chena sa hle a vuram tlang sang taka an thian te ruang po an lom ngom lawa China sipai ten zader takin vai sipai thi te an vui sakin an phum sakvel tamai mai bok Zaw en lai chuan November ni somni pakhat zan lai man ngal turin inka hai apuanga inka hai thu hi India indar ka somni palinhuwa chau ahria ani a engtizia zangin nge kan mi zo pachuanom mani thunun thei Brigadier ti sai lo kha in dawna khan alo ming that view thei o ti hi ka ngai to chuak fo in dawla hian Neru amang angle maya US President John F Kennedy hna voi ni lekha thona arang thiang bera 12 Squadron of Fighter Jet le modern radar system thon turin angel chiama atra o ani bere Abeise yanga adil na ti lo tin sanghal mai thei tak lo wangin India chuan Russia ral thuam li rin tun thleng hian ai thuam ta a an thlona MIG atlarenga antuin hoi longla achangin a puaka achangin akang tareng mai zongani hi anhuwa an hriat le danin communist ral lian laka India thlawang hau tur le humhim turin khovel ramro puite kha an lo in ring hle a kumsang zakwa somruk pani kuma Time magazine editorial a chuan USA chuan India tanpui turin indaw thlo na somruk le dollar makta duai ngaman ho automatic silai lai pui le ra po bomte bungro phur thlo na lian C130 Hercules som pani le pilot te le thlo na khol lam engkol tu te ne India sipai te indaw na hmuna phur turin India rampanin an chuak mana Britain chuan brain gun le stand gun baka silai mu tonza somnga zet India rama thon atuma Canada point bungrapur thona paruk thon atuma Australia ram chuan India tan silai mu
dollar makta doi khat le noi riat man hu bat aphal sak diam to ti in aziak CIA na hnu a an chut danin Nehru Khan in do thlo na lo mang se chuan khati hun lai khan China Khan India thlo na be tur thlo na tha le tui fuel alo nei reng lo ani anti India le China in do na kha ram pahni te hian in do an puang mi lawa thlo na an mang lo ve a an ram palai te po anin hotil lo ve ani China chuan ral re la thiama in do hun kha Cuba missile crisis wanga USA le Russia ai ngur lai tak kha alo ni boka ramdang in China an sual ron ma in an til tumrang takin an ti lo tlinga in ka hai an puang tammi ani in do nu hian aksai chin chu China ram alo ni hlen ta ani James Calvin US Navy analyze chu dan chuan India Khan kha in do na awang khan ramri in chu atangin square mile sing thum sang ni anei hlen pha a Arunachal Pradesh hi atanei ta a Sipairal thuam thatin reng in athuam tak awangin sanga zakwa somsari pakhat kuma Pakistan nen ain dau po khan India achak chiang le ani ative thung kha in dawlaya India ram hroi tu te chu Sarvapalli Radhakrishnan Vice President Jawaharlal Nehru Prime Minister Brish Mohan Kaul Army Chief of General Staff VK Krishna Menon Defense Minister te anni a China ram hroi tu te chu Ma Zedong Liu Bocheng Lin Biao le Zhao Enlai te anni thung India chuan indona mun tlang sang tak vuram fit sing khat sang ruk zeta sanga sipai sing khat atanga sing khat sang level chau athon thei lain China chuan sipai sing riat zet athon thei thungani India sipai thi sang khat jathum somriat pathum liam sang khat somli pasari le bau sang khat jaruk som ko paruk zet an ombaka China sipai in anung chunga an man sang thum zakwa somruk pariat an omlain China sipai pakhat te ma India sipai nan man ve lo China sipai thizat zasari somni panni le liam turzat sang khajaruk som ko pasari chau anni thungani Nehru che chualna Indo pui panni na nulama Cold War arom piang chuaka kovel mun tina Russia sangoi zon pui communist le US sangoi zon pui democracy ramdin du pol ain do renga chutiang boruat rik takara chuan Nehru chuan non alignment movement chak tak akal puya khovel ram tam takin hroi tu thale tling ena an enani a England parliament a athu soipo Cambridge University chuak ti taka asap rong kha a han thamai mai khopa sap pachal MP te po an check clock kha ni a chu a challan na aming that na machuanin China ram angura China rama ke lahan tlatir an hrima China ron erle tur dawngam turin sipai lam alo in thuam thami alo kha a chet chiat pha ta ani Defense Minister Krishna Menon kha atir tang rengin sipai ral thuam le chungchanga abik takin uili jip achok lu dan zip tui hang alo hop na sa a India le China in dawlai khan Delhi tlanga politician tamjok chuan a in daw na lamlung kham talo chuan Menon bantir dan turngut kha chawak rol ram vak angin an lo iak chiam bok ani ome abil atanga thaulo an tiangin India ram sipai ral thuam le chungchanga hian mantang phang manau ei tumpol hi tunthleng hian anom pha ta zel ani entirnan Bofors lai pui le chungchang te Kargil in daw na ata na man tur sipai uniform man tau uchuak le chungchanga te Kargil in daw na a thi te buina tur mithikwang man tau ru ra le chungchang te Kargil in daw na a thi chung te chen tur Mumbai in saka politician tam takle sarkar na thok lian tam takin anloin pe vengot bok
paro pui neru chutianga achet chian na pakhat kanan soitak awang le among kan han hlim tak awang chuan neru hi patlora le patai hai ani kan ti na ni hau lawa India hi ramro pui ni turadin chuak tu architect of modern day India ani na hi kan riat ring atha ange Padmaja Naidu le Edwina Mountbatten tenen khan in mangai naril tak platonic relationship anneya India ram kil khor ber thlenga universal primary education system anei tir theya All India Institute of Medical Science te Indian Institute of Technology le Indian Institute of Management din chungchanga world class education adin theibok India ram nam chek nok tam tak om khom na left ideology mangin ram nuk adina India ram hi kumzabi somni pakhat na a khovel ram ro pui berte jinga super power ni theitura kongsial tu poimo tak ani a keini ang nam mol le nam te nau tan po khoeng mu theina tur ham thana tam tak min siam sakani kan chevel ram tam tak democracy tungnung zo lavin sipai sarkar andin mek lain India rama chuan democracy hi apam kim tok lo angin alanung renga heipo hi neru finwang kan tilo theilawang Congress roi tu ten an hak fo kronghong bul ban nei lo po hi neru jacket style ani a lekhajiar zau thujek thiam hing thang ani boka akut chuak lar deuh te chu The Discovery of India Glimpses of World History Toward Freedom ti tele azel tan laya afanu Indira Gandhi kumsomi Missouri khwa a hostela omlaya alekhathon somthum Letters from a Father to His Daughter te anni a Nehru hunatranga Indira Rajiv Sonia Rahul te library hi athala kamuto a hetianga tam lekhabu omna hi chuan seilian ve ila padar ben hi chu kanibi khau lawang Nehru hian mizoten thlenhlan kan ngal lel em kan du thu sam zong omna tura kan ngai van rom om hi aring lem lawa Adam chunga anam puite ta na thil tam tak alo ti sak ve thei kha alom na ne mai kumsanga zakwa somnga panga khan Bharat Ratna choi moina ado ani